كان في ظلمة الجهل للمستقيمين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يغفر بها والمصلي عليه صلاة يغفر بها والمصلي عليه صلاة يغفر بها والمصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى إن المنى زال الغنى وفى والدار أن يزعده والبشر أن هام علنا. صلى على النبي محمد الله عليه. بشرى لنا إلا المولى زل العالى وفي الهنا والدار أنجز وعده والبشر أذهب لنا. بشرى لنا إلا المولى زل العالى وفي الهنا والدار
والبشر أضحى مولانا يا ناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فهينك رباعوان وجهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار وجود إليه على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة وسبقنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في علم الظهور نورا فاك كل نور أنفذ الأنظار
الحكمة على من عظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومسارقة لها في هاج سمات الممدود وحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوئه وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مجعلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينقض حيث أولي جمع الفقر المؤمن الله يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يعصره العد إذا بنادي وجوهي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقض التعيين يا غرامي صلاة بالمبين لنقض التعيين يا أسرى التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أسرى التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة للسلام المبين لنضب التعيين يا غرامي صلاة بالمبين لنضب التعيين يا غرامي الله يا الله يا مجيسا مسبلا زبل الرشاد أياما جاءنا حقا نذير مجيسا مسبلا شبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنضب التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنضب التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
حين أريد العافية. الله إذا تمدى بالعلا صلى النبي محمد اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له السهل واللبس المهتم على المعنى الجسيل
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له شفيق رحيم باليتيم والأرملة. وله مع سنة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نسر به تعطرت الطرق والمنازل، وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه أشرف الخصوصية، فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلق عن سيد الوجود. أجمعت بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه، أوصاف عز قد على مجدها خرجت على نجم سها بعنانه. وقال المسد القلم في تدوين ما أفاده المقام مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرمه الله بها العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليك أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. نسألك يا الله يا كريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ببركة كرامة للإمام حبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب المولد سمت ضرار، وببركة من أهل سلسلتهم مولد سمت ضرار، ببركة حبيب عميس بن علوي الحبسي يا الله يا كريم، ببركة يا الله العارف بالله مولانا الحبيب زين الحبسي رضي الله عنه، وببركة مولانا الإمام سيدي شيخ بدرودين، وببركة الإمام حجي زمان بن حجي موليا رضي الله عنه، ببركة من أهل سلسلته مولانا الإمام القطب شيخ محمد زين بن عبد الغني رضي الله عنه. يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم أكرمنا والحاضرين يا الله برزق الحلال، فارزقنا من حيث لا يحتسب، ببركة حبيب علي بن محمد الحبسي استجب دعانا واقضي حاجتنا من الحاضرين يا الله، ببركة قراءة مولد سمت ضرار، ببركة كرامة مولد سمت ضرار، ببركة حبيب علي بن محمد الحبسي يا الله أن تنور قلوبنا بالنور معرفة رسولك صلى الله عليه وسلم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل يا الله حسناتنا حسنات من أبغضت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العزوب وتلهن بها السعود وعلى آله وصحبه المنسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Wa qala ba'du salihin inza dzikril awliya tanzilur rahmah. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini sama-sama mengabulkan hajat undangan saudara kita sesama orang beriman
berkat menghadiri hajatan saudara kita orang beriman, apalagi dibaca di situ maulidnya Rasulullah, dibaca manaqib waliullah, yang mana semuaan itu baik maulidnya baik manaqibnya itu tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Artinya orang yang membaca sholawat, orang yang membaca manaqib wali, itu Quran menyuruh. Jadi mun beriman lawan Allah tuh imani Quran, artinya taat atas perintah Allah. Nang mana Allah menyuruh bersalawat digawi, nang mana Allah menyuruh kita tuh mendengar kisah-kisah orang soleh wali-wali supaya iman lawan Tuhan bertambah kuat. Wa kullan naqussu 'alaika mi amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Siapa ketujuh mendengar kisah manaqib orang wali-wali, iman lawan Tuhan bertambah kuat. Itu pentingnya kalau telah supaya iman lawan Tuhan ini bertambah kuat, supaya mati karena dalam keadaan husnul khotimah. Sejahat-jahat kita ini orang bebungulan, pasti insya Allah hendak matinya dalam keadaan bagus. Coba biar melihat orang mati-mati. Kalau sana dibuka di YouTube, ada nang mati haratan sembahyang, ada nang mati haratan membaca Al-Quran, ada nang mati waktu asraqol, ada nang mati dalam keadaan ibadat lawan Tuhan, mati dalam keadaan husnul khotimah, ada juga nang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini berita nang anu tuh 17 Agustus penyanyi sidin. Haratan menyanyi pas kekancangannya rabah langsung darah tinggi. Mati atau hilang perasaanmu, dah kumpi ya rabah. Jion sepenjadi, ayo biar nyetak dirinya sudah tulisannya. Ya mutu mar'i alam asya'alah. Matinya seseorang itu apa namanya cek digawinya, apalagi bila sudah umur 40 tahun gawian membala sampai ke mati, kebiasaannya ada berubah lagi. Jadi bila umur 40 tahun 17 Agustus semua mengajal ke hutang babinian hanya menyawer, maka buku piah pulang Pak Haji, ya Allah sedang mana. Dan jangan gitu ya kalau telah berkat pian hadir majelis maulid, berkat manaqib wali ini, mudahan iman lawan Tuhan sampai habis umur tetap ada kegampangannya, karena pian godaannya itulah ujian terakhir umat Nabi Muhammad, ujian terakhir iblis kan tinggal diam bangnya supaya bekawan non iblis karena di neraka jahanam, supaya mati su'ul khotimah. Udah gampangan digodanya. Nang wali-wali jabarataan bilang bihimat doa mati biman. Tuh tadi Habib Ali Al-Harusi, wa karim Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Husnul khitami Imam Busiri pulang di dalam burdah, ya Rabbi waqtim liqariha wa sami'iha bi husni khatimatin ya munziyal umami. Doa Habib Ali ada juga nih tuh, bi khairin minka ajmain, ya minta mati husnul khotimah. Habib Abdullah Al-Haddad nang wali-wali ganal semuaan pasti ujung-ujungnya tuh minta lawan Tuhan mati husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah. Ya kada pandang bulu bian Tuhan ka anom ka, beilmu kada beilmu ka. Bilanya memakai lawan perintah Allah, mengamalkan daripada nasihat-nasihat ulama, insyaallah selamat. Ya kada pandang tuan guru kah kada tuan guru kah, bilanya memakai ini yang selamat. Daripada jadi tuan guru maling, banyak juga jadi tuan guru ini maling biar dah sebubungulan juga. Membali supan masa kali ini biar lalah surban apa guru sekumpul gawian bunguli orang sedang mana kalau telah. Ya Allah, ya Allah, membari supan kayak apa ketulahannya ini ada nang kayak itu. Mudah aja pong seorang jangan ada kita ini sama-sama aja masih hidup nih kada tentu juga lagi, kecuali kena mati nah nyar
nang iyanya itu waktu nang pahabisannya itu nama tibi iman kah kada kah? Itu Fudail bin Iyad asalnya orang kurang kada bagus talah Fudail bin Iyad, tapi ujungnya jadi wali kutub. Abid Barsisa wali asalnya mati kada bagus. Jadi hidup ini kedua nih agak-agak diri yo. Kalau misalkan pian bilangnya tuan gurunya selamat kada, punya kada yang tuan gurunya yang memakai. Tuh Allah yarham kuitan abah guru sekumpul tuh orang kampung orang biasa aja tapi sidin alhamdulillah lawan ilmu nang didengar sidin diamalkan sidin. Pemurahnya, waroknya luar biasa. Ada disyukuri sidin, kada masalah lawan sidin. Bahkan mendidik lawan abah guru sekumpul jangan ketujuh mengadu-adukan keadaan hidup kecuali hanya lawan Allah. Didikan Abdul Ghani bin Abdul Manap. Ya Allah, cucuk matinya sidin adalah sebelum matinya itu asalnya stroke. Kata tapi kawa bepender lancar imbas sebelum mati berzikir Allah habis umur kada betetel tuan guru arwah ayahku tuh sidin. Kada kepala pondok pesantren tuan guru kada kepala pondok pesantren kada orang biasa orang kampung aja tapi kena mendengari nasihat tuan guru diamalkan sidin buliknya pemurah sidin karena orang pemurah tuh kekasih Allah daripada tuan guru apik engken sariki Tuhan. Al-bahil adu Allah walau kana aliman hadis Nabi. Kenapa? Karena orang alim itu jabak langsung banyak engken. Duit orang aja amplok orangnya dijumputi membagi ke orang pemalar alah orang nang biasa aja orang kampung apa ada-adanya gisana acara maulid Nabi menyumbang sidin apalagi nang rumah ganal rumah mewah ya Allah telah duit balabihan hendak acara bulan maulid bagus diadakan ini kisan mahaul kuitan aja yang banyak mahauli kuitan aja kayak ini pasang-pasang yang kayak pelaminan kayak ini luar biasa. Saking menggembirakan majelis maulidnya itu memuliakan maulidnya Rasulullah kada menuruti tuh Tuhan aja maha barakan ya Allah telah Nabi kita waktu hendak lahir ke dunia fahtazal arsu taraban wa bistisaran wajdada kursiyu haibatan wa waqara alam semesta berbunyi-bunyian Fata'attarat biwujudiha aknaful wujud berbau harum-haruman menyambut kelahiran Rasulullah. Jadi bila baca maulid Nabi itu disunatan dibagus-bagusi. Nah bertenda-tenda, pada gampangan berapa pian menyewa tenda. Insyaallah barakah gisan sidin ampun rumah. Ahli kampung bebarakah juran. Nyata dulu makanan ada tuh nah. Jadi mbah tuntung ini kenapa makanan berhentian. Bapak aja mah ulikuitan bama makanan orang meninggal bama makanan memberi makan orang tuh bagus bahal gampangan ulu ingat bahari sekumpul tabah guru talah memberi makan ni orang jasidin talah memberi makan ni orang tuh nasa suap nasi sama bersedekah segunung Jabal Uhud sesuap nasi jadi banyak-banyak menyuap kena ya Allah taala kalau perlu bungkus pulang pakai plastik nyebil bubuhan bebinian lancak ibu-ibu tuh biar pasti membungkus coba itu biar buat ibu-ibu tak. Tapi di sini gede dabang lain. Lu aja misi buat ibu-ibu. Tas gonol-gonol. Bang ambil nyawa deh banyak. Apalagi bila hidup 11 menakib Siti Khadijah. Mah besangu plastik di dalam tas. Membungkus lah kelamben setengah karat di bawah sini bulik. Bakah gue bakah na ya. Barakah benar. Wadah orang lingis. Ya Allah ya Allah. Kada mun nyoba padah ya kada apa aja pengelolaan pun rumahnya halal aja siapa aja nak ambil. Ada jualan suah menamuni gara-gara wadai kelahi. Ini ampun aku sudah ya kadanya mun halal ampun siapa aja hendak kada aja sih kok. Kada menerima sih mah hamput lawan wadai tadi. Bekelahi. Gara wadai ya. Sekian berabut barakahnya ya Allah taala. Insyaallah berkah tak bujuran karena gampang karena di mana Nabi ada di tempat itu jadi berkah wa yanalul barakah luman shollaleh parak bulan maulid ya kalau bulan ini nah sa Muharram Safar Rabiul Awal lah
Mbah ada gampang bergembira kita menyambut kelahiran Rasulullah, karena inti salawat itu menampil inti maulid salawat itu karena cinta lawan Nabi itu ya, kan dia menuhanakan lawan Rasulullah, kalau dia menganggap Nabi itu hebat Tuhan. Kenapa jadi bersalawat? Allah nyuruh. Kenapa jadi bersalawat? Karena cinta. Maafin menulang cinta tuh tuh saya di dalam maulid dibata. Jasidin orang yang alamat cinta lawan Nabi itu himong hatinya, gembira. Fakim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kazib ama hadzal aqiq bada wa hadi kibabul haylan wal madarib. Alamat Tuhan cinta lawan Nabi itu himung hatinya, gembira, senang mendengar salawat. Tapi sebaliknya orang yang munafik, orang yang kada senang lawan salawat, sedikit Tuhan orang nenek. Hakikatnya kada senang Nabi dilahirkan. Sebab bila dibaca maulid itu kan kisah maulid Nabi. Bukan aja maulid Simtudura, maulid Diba, maulid Ajab, maulid Saraful Anam, Burdah, Dalail. Itu kedidak memadahkan Nabi itu Tuhan. Jadi kedidak kita menuhanakan Nabi itu udah tahu aja beratan. Allah tetap Allah, Nabi tetap Nabi. Tapi siapa memuliakan lawan Nabi, dimuliakan Tuhan dunia akhirat. Tapi siapa menghinakan Nabi, ditampaikan Tuhan belum di akhirat. Di dunia ini juga dihinakan Tuhan. Mahapak wali sama juga mahapak Tuhan. Sebabnya menjadikan wali itu siapa? Allah. Terutama Sayyidi Muhammad As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Peguruan Datu Kalampayan, berkat Syekh Saman Datu Kalampayan itu batetal wali kutub. Jadi kita bersyukur lawan Allah dengan adanya Datu Kalampayan, mensyukuri gurunya nih nah Syekh Saman. Ciri kita bersyukur lawan abah guru sekumpul tuh mensyukuri nah guru Bangil. Saka kada ada guru Bangil mendidik abah guru, ada batetal kutub juga sih deh. Wasilahnya tuh nah wasilah. Park juga haul guru Bangil bulan Sapar nih. Dan di antara nasihat-nasihat wali-wali nantinya guru Bangil di antara ciri orang bakti lawan kuitan tuh mengganang lawan kuitannya baik semasa hidupnya apalagi sesudah wafatnya mahadiahi lawan kuitan. Itu ciri pian bakti lawan kuitan. Jangan hanya setahun sekali juga Bang ya Allah Ta'ala muni ada barajaki undang orang beri makan nih saban Jumaat mun kadada jual makanan duitnya sembahyang hadiah masing-masing lah sekemampuan pian. Mana bila pian bakti lawan kuitan berkah hidup bujuran. Tuh wali-wali yang ganal-ganal pangkat kenapa? Karena lawan kuitan luar biasa memuliakannya, dasar rezekinya pun juga diberi Allah luar biasa. Semua ingin hidupnya berkah, petani dagang pemerintah tunaikanlah haknya Allah, berbakti dengan ibu ayah karena senang hati ibu ayah merupakan senangnya Allah. Niscaya semua hajat mudah karena mendapat ridhonya Allah. Ridho Allah, ridho walidain. Bila nyakuitan tuh ridho lawan anak tadi surga di bari Tuhan dunia akhirat. Makrifat tuh makin ya di bari Tuhan benar. Tapi kan aja guru Bangil di akhir zaman banyak durhaka lawan kuitan. Allah yarham guru Bangil tuh semasa hidup kada pernah menyuruh lawan anak. Jadi karena takutan sidin kalau pina anak indah aja telah kada mau hati kuitan. Tadi sangkal kena dah anak tadi ketulahan. Apalagi di zaman kita ini HP nak tukar anak rokok tukar seorangnya anak bisa aja bebatis ada aja pian bahai anaknya nawan nyalon kuitan bulihnya itu wan yang kuitan pian bang bahari lawan nini lawan kai pian sepak ujar dibalas nang anak juga nya kayak apa kita bahari lawan kuitan karena sebab taubat kayak itu juga pian dibalasnya. Sebab durhaka lawan kuitan itu belum di akhirat di dunia ini lah tampayan Tuhan. Merasai pian apa nang bahari pian pernah menyakiti hati kuitan kayak tujuh anak memperbuat lawan kita bila kita akan bertobat lawan Tuhan. Dan bila ketulahan kuitan ini iman terpacul mati suul khotimah
Menauzubillah. Nah ini ciri pian bakti longkuitan, mahauli, mahadiahi, betahlil kena nih sampai mun kada percaya mati aja dulu. Karena kami kirimi bilanya kada sampai buliknya pulang. Mun kawa, mun zaman wah ini pian kada percaya pahala nang hidup sampai lo nang mati, silahu utak. Bau buruk lo ada abau di pekoman situ nah. Nipian na mengirim SMS, mengirim SMS. Kada lebih hitungan waktu, hanya lewat WA, pak becek terkirim. Pian masuk ATM, ngirim duit sampai ke Makkah tembus. Itu hanya dunia ya. Kawan menyampaikan yang jauh, mustahil. Tuhan kalau kau menyampaikan pahala yang hidup lo yang mati. Apalagi maulid tadi dibaca, diriwayatkan orang tuh nalah bakawannya berdua. Sama pada nakal macal mati kawannya tadi meninggal. Jadi melawat teh ada kawan yang mati tadi kada bisa jumpa baca yasin betahlil kada bisa baca salawat ya sekali aja pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah pahala salawatnya Allah hadiahkan kawan dulu nang berdulu mati ini nah. Berkatnya tadi mahadiah tadi tamimpi lo kawan tadi terima kasih jangan kawan ikam hadiah aku berkat ikam membacakan salawat tadi kami beratan ahli kubur dapat rahmat Allah kada disiksa lagi mulai hari itu. Sebutin salawat aja, apalagi tadi maulid sebukuan berapa ribu itu salawatnya. Diniatkan pahalanya kisah nang dihaulai tadi sampai musawat telah ada di hadiah kuitan sedang banar. Mati bulikan patak kucing kalau mati. Mati ini manusia. Ada dalilnya beratan itu tadi menikah hari menuju hari menyelawi hari sampai menyeratus. Karangan si Abdurrahman Siddiq sapat dan pahalanya karena orang menikah hari menuju hari itu biar meliputi nurnya itu nak kubur lawan pian aja zamannya mati kan hanya tahu pian kayak pak alam kubur beda pulang daripada alam dunia bahkan kan sudah mati itu telah pak masuk ke kubur habis orang bulikan oleh karena itu biasanya mayat itu berjarat itu dan dibuka talinya juga dibuka ya talinya tadi sebab kenapa sudah habis orang bulikan tuh roh tuh dibulikan separuh awak menyusuri kalau ke kain kapan hanya sadar bahwa seorang mati sudah ada lawas itu datangnya lagi si nungkar lawan si nangkir maka suaranya ini kayak petir napasnya kayak angin ribut nini nung datang harap buka aja makan nangkir nya ganas kada mungkin nungkar nangkir tuh marah buka aja makan nangkir mana mungkin polisi aja biar nang bubuhan nang petugas nang parajian nang pina salah kok kamu gitir ya tetap salah Tukin sudah dimamainya biar Sayyidina Umar bujuran mamai Sayyidina Umar nyawa aja Sayyidina Umar nungkar nangkir lah jangan keras kayak ini menakuni umat Nabi Muhammad undanya na sahabat Nabi nyawa takunin kayak itu unda kan ingatan lagi apalagi umat Nabi Muhammad jangan sin kancang-kancang itu nyawa aja Sayyidina Umar ada gampangan nungkar lawan nangkir hanya imbah mati itu juga kita luar biasa menakan pet karena merasa aja kita beratan gak ada insya Allah ya Allah telah mbah roh dicabut itu awaknya kayak dicancang orang 1000 kali pedang lah dari riwayatnya sampai karena waktu orang memandi itu jadi kita tuh merasa sakitnya tuh luar biasa bakas hanya dicabut roh Allah tergantung kecintaan kita lawan dunia kayak itu ya sakitnya kena mati bila banyak mana cinta lawan dunia bahanggusan non malaikat Israel tapi bila orang yang dasar kan tidak hubut dunia insyaallah ta'ala nyaman aja mati Allah yarham abah guru sekumpul itu berdoa kabulakan Tuhan abah guru teh sebagaimana pian ya Allah membari ulun nalah ulun kada tahu roh ulun ini ada timbul di awak timbul hidup aja mati akan ulun kada merasa juga hilang roh tadi terus ada juga meninggalnya kada tahu artinya rohnya hilang bulik guru saman mulia mati dalam keadaan sujud nyaman-nyaman lah tuan-tuan wali-wali nang gitu haratan sujud sembahyang ada nang hilang kada ketahuan nyaman gitu nah ada nang haratan guring ada ini mah iyon-iyon 3 bulan 3 hari sudah asin matiannya di rumah sakit
Anak nih gonggong ulang berataan. Mulanya si Tuhan itu kan mati-mati lagi. Duit tunda berapa bulan sudah habis membayari. Layat beneran mau mati. Ada juga gitu pian lu menamuni sian aja. Anunya tergantung hidup tadi pangjo hidupnya nah. Bilanya sumbahyang kada tapi digawi. Nang wajib tuh nyata pasti nang sunat-sunatnya pengoler, ilmu kada dituntut desa ngalih biar mati. Urang kata pipi ibadat dasar. Tapi mun urang nang dasar sumbahyang digawi, ilmu dituntut, hati dibersih, dasar mereka sekejip mati. Nyaman gitu nah. Ada tapi ngalih. Ini bimat sudah tukang talqin. La ilaha illallah ya La ilaha illallah mendengar kada nyawa we. Urang hendak sekarat mendengar kada nyawa we ya. Saking anunya telah ada yo gitu ya. Nyana masih umur dibari sehat dibari gunakan ya waktu. Apalagi kita di Banjar sini kan alhamdulillah majelis ilmu menyeraput banyaknya. Tapi nang bujur juga bang lah. Jangan umpat majelis-majelis yang luput sesat. Nang pinanya nang pokoknya bilanya pina kesalahan daripada ya kita ikutan di Banjar ini kan sekumpul. Ulama-ulama nang ahli sunnah wal jamaah jangan umpat-umpat nang pokoknya bila nyamaan kada ketujuh maulidan kada ketujuh mana gimana kada usah diumpati biar aja sidin. Kita ini mengharap syafaat Nabi, mengharap syafaat wali. Insya Allah dikubur kena nyaman, anak mati nyaman, berkat dapat syafaat tadi. Apalagi nang dicintai itu wali-wali nang karamat ganal kayak Syekh Saman. Waskuru waqim fil warataihan fama ahadun illa wali syahidun bil fadli wa rasyadi ana imamu ana qutbul wujudi ana. Unda aja saya sama di balik Tuhan pangkat kutbul gaus. Siapa aja nambah parak lawan unda, cinta lawan unda kan memberi syafaat lawannya. Bukan sidin sombong, ada sidin dapat izin dari Allah memberi syafaat lawan orang yang percaya dan cinta lawan sidin. Nah kita mengharap syafaat Syekh Saman indah sakaratil maut, mengharap syafaat Syekh Saman karena dikubur. Ada syafaat-syafaatnya tuh. Apalagi kita nang ilmu kurang, ibadat kurang, tapi mun wali memberi syafaat. Nah, jadi cintai orang-orang soleh wali. Paraki orang soleh wali-wali hidupnya kah matinya kah? Biarlah ke kubur orang wali-wali apalagi bila pian ada hajat dunia ke akhirat kah? Insya Allah mudah kena urusan minimal pian bujuran lah. Bila hati kusut pikiran anak, biarlah basire, biarlah seumbul, biarlah lama bulik ya baluman lagi pian sampai ke rumah di, kayak lapang tuh nah hati. Tuhan memberi barakat baparak lawan orang-orang nah ahlillah. Itu sudah rancak kita merasakan gitu bila hati pina ngaran kita manusia orang awam ya kalau telah pasti ada aja suka dan duka tuh pasti ada aja sedih. Ada orang nang hidupnya telah tertawa kalau tuh bukan wali-wali aja kan kita ngaran orang ilmu kurang ibadat kurang ini pasti ada aja sedih-sedih nih tuh tapi berkat baparak lawan wali-wali yang tadi yang diberi Allah lahumul busra ada barakatnya menjangkit juga. Jadi cintai orang-orang soleh wali hidupnya kan matinya kan. Artinya elangi sidin, biarlah kau kubur sidin. Insya Allah berkat pian cinta lawan orang-orang soleh karena ada anak cucu pian juga orang soleh wali. Itu Allah yarham datu kelampayan lah. Ibadah Tuhan pangkat luar biasa. Allah wali besar tambah pulang anak cucu sidin sampai hari kiamat. Jadi ulama-ulama wali-wali di mana-mana sidinnya sudah sugih mana lawan ilmu ibadat. Tambah anak cucu datuk kelampayan waktu biar apa syairnya ta? Ini di antara zuriat luar daerah membimbing umat di Berau Syekh Ali Junaidi Tenggarong Syekh Abu Talfaqi Barabai Kupi Syekh Abdul Rahman Syekh Ahmad Bali mau di kandangan Syekh Sa'dudin Taniran kandangan Syekh Salman Parisi di rantauan Syekh Abu Hamid di Sampitan Syekh Muhammad Arsad di Pagatan
Pengaron Muhammad Amin Qadi, Marabahan Abdul Somad Qadi, Banjar Sungai Jingah Surgi Mufti, Sumatera Syekh Abdurrahman Mufti, di Bangil Syekh Sarwani Abdan, dalam pagar markas Duriyatan. Di mana-mana anak cucu Datuk Lampayan. Sidinnya sudah luar biasa. Anak cucu Sidin pulang wali-wali. Nah jabat bersumul jalan supaya anak cucu kita itu soleh dan solehah. Umma abahnya dulu cinta lawan wali, beparak lawan wali. Insya Allah kena ada juriat bian di bari Tuhan tak orang soleh-soleh wali. Dan berkah hidup ujuran bian tak. Berkat cinta lawan orang-orang wali-wali tadi tak. Terutama Syekh Saman, Datuk Lampayan, apa guru sekumpul yang diberi Allah, luar biasa kemuliaan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang digawi hari ini berkat maulid salawat tahlil, nah pahalanya diniatakan kepada almarhumah yang dihauli. Mudahan sidin dikubur dapat rahmat ridha Allah, dan kita juga umma abah kita yang sudah meninggal berdahulu dikubur, mudahan dapat rahmat Tuhan ya. Berkat syafaat Nabi, berkat syafaat wali-wali, berkat salawat yang dibaca tadi, mudahan Allah menyampaikan sidin dikubur himung dan gembira sebagaimana kita hari ini himung gembira. Dan mudahan kita ini ditulis Allah uranang kuitan, berkat bakti lawan kuitan, mudahan hidup berberkah, rezeki mudah, mati dalam keadaan diri dari Allah husnul khotimah. Dan mudahan kampung di sini ahli kampung, ahli rumah berberkah, sehat walafiat, rezeki diberi Allah halal, banyak pemurah, dan mati dalam keadaan diri dari Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, wa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bi barakati hadal majlis al mubarakah min qiraati maulid tuturar, wa bi barakati min qawli la ilaha illallah wa subhana min qawli subhanallah wa bihamdihi, wa ma sallayna ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silah wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah ila hadrah sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah min arwah jami'il anbiya wal mursalin wa ala ali kullin was sahaba wal qarabah wat tabi'in wal awliya wal ulama was salihin, khususan al imam al habib Ali bin Muhammad al Habsi wa Syekh Muhammad al Ajab an-Numiyati al Madani, bi barakah ila Syekh Saman Madani wa khalifati Maulana Syekh Muhammad Arasad bin Abdullah al Banjari, khususan ya Allah ila roh al-awliya bila surgi mufti Jamaluddin Singajinga, Maulana Habib Hamid bin Abbas Basim Basri, bi barakah al-imam Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumbul, khususan ya Allah ila arwah jami'i masyayikhina ila Ruqyah Haji Ahmad Bakri bin Haji Manuddin, ya Haji Ahmad Juhdiana bin Haji Muhammad, semila arwah wali, khususan ya Allah ila roh Masmun bin Karni, semila Muhammad Hafiz bin Burhan, sumail arwah wali walidina wal ikhwanina al muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al hayai minhum wal amwat, khususan man lahum zaira wa la dzakira lahum, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qubrahum rawdah min riyadil jannah, Allahumma ij'al qubrahum rawdah min riyadil jannah, Allahumma ij'al qubrahum rawdah min riyadil jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah, wa rabbana
ربنا اغفر لنا يا الله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مولانا يا مجيب يا هديرا لا يجيب توسلنا يا الله إليك بالحبيب اقضي حاجتنا والمسلمين قريب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأزرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وولدا صالحا وعملا مقبولا وسلامة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة نسألك يا الله حسن الخاتمة نسألك يا الله حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وسلامة من كل بلية وسلامة في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ampun mabratan minta halal minta ridha taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.